turakigurisha miliyoni 42 harimo ibiganiro byiza. Uyu munsi nkuzaniye Shuadiru mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi, hafi neza na kaburimbo iri hafi y'isoko, hafi n'agashuri kitwa Ecole Marayika, ahitwa kwa Elize. Ukomeje ako kavene tuhafite kibanza kigurishwa miliyoni 42 z'amanyarwanda. Reka tubereke ubuso bwaho ndetse nuko giteye. Reka turakigurisha miliyoni 42 harimo ibiganiro byiza. TikTok, Instagram, Facebook ndetse na Twitter, aho hose wahabonamo serivisi zacu. Iki kibanza turimo nongeye kubabwira ko gifite ubuso 500. Ikibanza gifite ubuso 500 kiba kigizwe n'ibibanza bibiri. Ushobora gushyiramo inzu nkuko nabibabwiye, ibyumba 4, dushe na toilette 2, igikoni ndetse n'inzu y'umukozi muri ubwo buso byajyamo, utibagiwe na parikingi y'imodoka 2. Nahanyu rero mushobora kwigira babiri mukahateranya kuri miliyoni 22 gusa ugatwara ubuso 250. Nongere mbabwire ko iruhande rw'iki kibanza naho mpafite agace burano gufata iyi pariseri ukayigaba kabiri, gagizwe n'ubuso 250, gafite 12 n'igice kuri 25. Murumva ko hafite ubuso bugari cyane. Naho haragurishwa miliyoni 22 hano duteye umugongo. Icyatuzanye cyane ni ubu buso bunini bw'ikibanza turi gutangira hamwe. Mutugane kuri Gisenyi komisiyoneri, nimero zacu ni 078 300 87 555. Turabakunda cyane kandi ubutsinzi bwanyu nibwo butsinzi bwacu. Mukomeze mugire ibihe byiza.